درود به همه شما بیننده‌های عزیز و ارجمند نمایش‌های تلویزیون ولایت سوخت. همانطوری که از طریق واسطه‌های اخباری عامه هر یک شما آگاهی دارید، سنه 9 اکتبر در بستانسرای شهری حکومت جمهوری تاجیکستان تحت ریاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همایش آسیای مرکزی روسیه برگزار شد. برای اشتراک در این همایش سران دولت‌های آسیای مرکزی و فدراسیون روسیه به هم آمدند. در همایش سران همه دولت‌های اشتراکدار سخن رانده دایر به موضوعهای مبرم مطرح شده اظهار اندیشه کردند. در برنامه این ساعت بیننده‌های عزیز ما تصمیم گرفتیم که دایر به نتیجه‌های همایش برگزار شده در شهر دوشنبه با نام آسیای مرکزی روسیه و همچنین در آستانه برگزاری این همایش صورت گرفتن سفری دولتی پرزیدنت فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین به تاجیکستان و همزمان جلسه نوبتی سران اتحاد دولت‌های مستقل که میزبان این چهاربینی‌ها جمهوری تاجیکستان انیخترش شهر دوشنبه پایتخت وطن عزیزمان بود مفصل صحبت کرده باشیم. همصحبتان من هستند این لحظه در برنامه موضوع روز استاد بولتویف самат шарифбоевич профессори донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати тоҷикистон, комилов мирзо комил сиёсатшинос устоди донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати тоҷикистон, ҳошимов фирӯз ҷабборович устоди донишкадаи иқтисод савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон. хуш омадед ба суҳбати мо дар барномаи ин соата. дар оғози суҳбат мехостам фикру андешаҳои шуморо дар маҷмӯъ оиди он чорабиниҳое ки чанд рӯз пеш баргузор шуданд, чорабиниҳое ки дар сатҳи хеле бузург сурат гирифтанд ва таваҷҷӯҳи тамоми воситаҳои ахбори омми ҷаҳониро ба худ ҷалб карданд. ин чорабиниҳо дар рушди муносибатҳои дипломатии ҷумҳурии тоҷикистон, дар рушди муносибатҳои берунии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон, рушди фарҳангӣ ва ҳама самтҳои муносибатҳои неку дӯстонии ҷумҳурии тоҷикистон як қадамҳои устувор буданд. фикру андешаҳои худро баён мекардед. марҳамат устод. ассалому алайкум дӯстони азиз. воқеан ҳамаи мо шаҳрвандони тоҷикистони гулгӯшкуфонамон дар таъсири ин воқеи хеле бузурги сиёсӣ ҳастем. чунки ҳақиқатан мавқеи тоҷикистон дар ҷаҳони имрӯза, дар ҳолати раванди ҷаҳонишавӣ ва мавқеи тоҷикистон дар он хеле назаррас буданашро боз як бор таъкид намуд. чунки се чорабинӣ хеле муҳиме ки дар ин давоми се рӯз дар шаҳри душанбе доир гашт, ин ҳар яке аз худаш ба нафақат манфиатҳои дипломатии байни ҳамдигари давлатҳо, ҳатто барои инкишофи ҷомеа, барои инкишофи иқтисодиёт ҳамчун заминаи инкишофи давлатдории ҷомеаи мо албатта мусоидат мекунанд. барои ҳамин ҳам ҳатто аз ҳамон худи фурудгоҳи ҳавопаймо вақте ки сарони давлатҳоро пешвоз гирифтанд, аз ҳамон муносибати самимият, хушҳолӣ, табассум, аллакай аз ҳаминҳо қаноатмандии ҳамаи меҳмонон аз ҳамин чорабиниҳо баръало маълум буд. ҷумҳурии тоҷикистон аз рӯзҳои аввали соҳиб гардидан ба истиқлолияти давлатӣ муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи худро бо давлатҳои ҳам минтақаи осиёи марказӣ ва ҳамчунин ҷомеаи ҷаҳон пайваста ба роҳ мондааст ва пеш аз ҳама муносибати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳамкориҳое ки он бо давлатҳои ҷаҳон ба роҳ мемонад, пеш аз ҳама дар асоси байнобат гирифтани манфиатҳои дӯстӣ, дар асоси байнобат гирифтани манфиатҳои тарафайни миллӣ ҳама ҷонибаи давлатҳо баро монда шудааст ва ина пеш аз ҳама мо аз ҳамон сиёсати дарҳои бозе ки ҷумҳурии тоҷикистон қабул кардааст аз ҳамин чиз мо огаҳӣ пайдо карда метавонем ва солҳои охир минтақаи осиёи марказӣ аз он ҷумла ҷумҳурии тоҷикистон ба яке аз кишварҳое табдил ёфтааст ки ҳамоишҳои бузурги сатҳи байналхалқӣ маҳз дар
ҷумҳурии тоҷикистон баргузор мегардад Дуруст ва ин аст. пеш аз ҳама аввалан барои обрӯ, нуфуз ва мавқею мақому ҷойгоҳи ҷумҳурии тоҷикистонро дар арсаи байналхалқӣ муаррифӣ кардан, ҳамчунин як платформи муайян барои боз ҳам рушд додани ҳамкориҳо бо кишварҳои дуру наздик ва ҳамчунин муносибатҳои дӯстонаву бисёрҷонибаро барқарор намудани Тоҷикистон бо кишварҳои ҷаҳонро яъне як шароити муҳим ба миён меорад ва чорабиниҳое ки рӯзҳои охир дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, ин яке аз ҳамон чорабиниҳои бисёр ҳам муҳим ҳам барои ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам кишвари Осиёи Марказӣ, ҳамчунин кишварҳои узви Иттиҳоди давлатҳои мустақил дониста мешавад. Ва маҳз ҳамин ҳамоише ки баргузор гардид, воқеан чӣ хеле ки худи шумо низ таъкид кардед, тамоми воситаҳои ахбори оммаро ба худаш ҷалб кард ва ин чиз метавонад ки дар оянда боз ҳам як заминаи муҳим, заминаи бисёр ҳам стратегӣ барои тамоми кишварҳо аз он ҷумла ҷумҳурии Тоҷикистон шуда бошад. солҳои охир Осиёи Марказӣ ба минтақаи аз ҷиҳати сулҳу субот нигоҳ карда пеш меравад. Бисёр вохӯриҳо маҳз дар ҳамин Осиёи Марказӣ баргузор мешавад ва ба ғайр аз ин Осиёи Марказӣ имрӯз маркази стратегии байни шарқу ғарб ишғол мекунад ки он марказ аз сарватҳои зеризаминӣ бисёр бой мебошад ва имрӯз таваҷҷӯҳи давлатҳои абарқудрат ба Осиёи Марказӣ бениҳоят нигаронида шудааст ки мо аз яъне қолаби Осиёи Марказӣ плюс яъне S5+1 ин воқеиятро собит менамояд. Солҳои охир мо мушоҳида мекунем ки дар қолаби Осиёи Марказӣ плюс яъне S5+1 бисёр вохӯриҳо баргузор гашта истодаанд ва ниҳоят ин дуввумин вохӯрие ки байни Осиёи Марказӣ ва Русия баргузор гашт, дуюмин вохӯриҳо мебошад ки дар муносибатҳои Тоҷикистон ва Русияро дар сатҳи нав баргузор гаронд. Ва бояд як чизро қайд карда ҳастам ки аз соли 1 январи соли 2025 Тоҷикистон ба ҳайси раиси кунанда дар Иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок мекунад ва Тоҷикистон тавонист се ҳамоишҳои бузург, яъне муносибатҳои Тоҷикистону Русияро дар анамин ҳамоиш моҳи октябри рӯзҳои гузашта баргузор гашт, ҳамоиши Осиёи Марказӣ ва Россия ва ниҳоят иҷлосии сарони давлатҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор гашт ки дар ин вохӯриҳо бисёр масъалаҳои муҳиму мубрам баррасӣ гаштанд. акнун мехостам устодони азиз дар идомаи суҳбат мо ба умқи ин се рӯйдоди таърихӣ дар алоҳидагӣ назар афканем. шурӯъ мекунем аз сафари давлатии президенти Федератсияи Русия Владимир Путин ба ҷумҳурии Тоҷикистон ки санаи 8 доир шуд. воқеан вақте ки сухан дар бораи сафари сарони давлатҳо меравад, оиди он ки вай то чӣ дараҷа аҳамияти ҳуқуқӣ байналмилалӣ дорад, аз он ки вай сафари расмӣ аст, давлатӣ аст, корӣ аст, фарқият дорад. барои ҳаминам вақте ки сафари давлатӣ гуфта сарони чи дипломатҳои ду мамлакат маслиҳат карданд, муайян карданд, ин дараҷаи баланди сафарро таъкид кард. барои он ки дар шароити имрӯзаи сиёсии ҷаҳонӣ нисбати Русия он қадар муносибат хуб нест. аз дигар ҷиҳат мо медонем ки Русия ва Тоҷикистон бо ҳамдигар ҳамин хел пайваст ҳастанд ки дар бисёр масъалаҳо онҳо шарики стратегӣ ҳастанд. бе ҳамдигар фаъолияташонро пеш бурда наметавонанд. барои ҳаминам зарурият пеш омад ки бисёр масъалаҳое ки боиси таваҷҷӯҳи ҳам Русия ҳам Тоҷикистон вақтҳо охир гаштагӣ буд, ҳаминро расман ҳаллу фасл кунанд. барои ҳамин ҳам ҳатто вақте ки аз ҳамон баёнии
سری دولت روسیه ولادیمیر پوتین برای معلوم شد تاکید کردند که ما با قوه های کاری از تاجیکستان نیاز داریم. ما در کار لازم بیاید نمی شود و از دیگر طرف در بسیار مسئله ها سهم روسیه برای تاجیکستان هم خیلی نظر است. حتی تاکید کردند که 16% اقتدار انرژتیکی تاجیکستان رو همون نیروی برق آبی سنگتوده یک که با اشتراک روسیه بنا کرده شده است همون میدهد و عموما در بسیار مسئله ها همین چی سهم روسیه هست. راست گپ وقتی که از همین واخوری ولادیمیر پوتین و پیشوای معظم امام علی رحمان ما درک کردیم که آنها با همدیگر اولش که با صمیمیت مناسبت میکنن، یکدیگر فهمی هست و البته از حتی چی گوید صحبت‌های پیشکی تا همین گفت و شنیدی تنها به تنها، بعد گفت و شنید با همراهی چی هیئتی همراهشان بودگی اعضای حکومت وقتی که میگذشت در همون جا هم حتی معلوم بود که آنها به بسیار مسئله ها توجه خاص دارند. من از بین آن 15 سازشنامه که بسته شد بین این روسیه و تاجیکستان یک چیزش را تاکید کردم میخوام، این درباره مهاجران مهنتی ما، چون که خیلی شرایطی که فراهم آوردن حتی تاکید کردن که نمایندگی وزارت کارهای داخلی روسیه در تاجیکستان و نمایندگی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در روسیه تشکیل کرده شود تا اینکه همه مسئله های رسمیت چگیه که برای مهاجران مهنتی به روسیه رفتن باعثی همون مانعگی مشکلی ها میشد همونها در خود تاجیکستان برطرف کرده شد. حتی در نزد وزارت تندرستی قرار دادند که همین از روی استانداردهای بین المللی اون استانداردهای که روسیه را موافقت میکنند حتی معاینه طبی گذرانند و حتی ضرورت همین چاره‌بینی ها را در روسیه گذرانده تشویش زیادتی، خراجات زیادتی نشود. یعنی همین مساعدت حتی در همین یک مسئله برای ما خیلی مهم البته نظر رس است. عموما در دیگر مسئله هایی که هر یک وزیرای علاهیده در نزد سران دولت ها سازشنامه ها رو امضا کردند و هر یکی از آنها به خودش خاص اهمیت داشت. چون که همین به فکر من با ولادیمیر پوتین خیلی معقول بود مناسبت تاجیکستان به زبان روسی. البته من خودم وقتی که به روسیه سفر میکردم میدیدم که شهروندان تاجیکستان در آنجا در وظیفه های کلان دولتی هم هستند، همچون طبیب، همچون حتی وکیل مردمی، رئیسی همین بعضی همین چی محل ها همین عمل میکنند. من حتی حیران شدم که همین علاقه تاجیکستان و روسیه یک زمینه اجتماعی اقتصادی هم دارد. برای همین از سفر دولتی و بستنی همین سازشنامه ها این رفت آمد اهالی این معنای همون رشته های پیوسته بودنی همین هم جامعه و هم مسئله اقتصادی دولتی به نظر میگیرند. البته درباره سفر دولتی وقتی که ما گپ میزنیم باعث تذکر است که بعضی شرطنامه هست، بعضی سازشنامه هست، بعضی حتی چی بیانیه هست، بعضی چی صورت جلسه هست، صورت جلسه ها هست حتی که درباره فهمیدن این یا اون مسئله یا یادداشت تفاهم هست. این حالی همین خیلی آنها درجهشان همش هر خیله. من این را باید برای تماشابینان عزیز گویم که همه چیزی که گفته شد خود پگاه عملی نمیگردد. آن را حالا با کمیسیه های بین همدیگری که تشکیل کرده شده است آن را حالا دیده میبرن کار میکنند و البته در آینده نزدیک باوری داریم که همچون شریک استراتژی بین تاجیکستان و روسیه نوآوری خیلی بسیار میشوند. بله. خب اکنون میگذاریم به دیگر چاره‌بینی که برگزار شد در سطح خیلی عالی، همایش آسیای مرکزی روسیه.
که از نتیجه اون نقشه عملی یکجا برای سالهای 2025 2027 قبول گردیدن. عموما من میخواستم فیروز جبارویچ شما همه آن یعنی که نقطه های مهم این چاره بینی نقشه هایی که قبول گردیدن، هدف هایی که به میان گذاشته شدن برای بینندگان مفصل روشنی میانداختید. ببینید در همین ماه‌های اخیر در آسیای مرکزی همایشی اتحاد اروپا آسیای مرکزی برگزار گشت. بغیر از این اتحاد آسیای مرکزی و ایتالیا برگزار گشت. آسیای مرکزی و چین برگزار گشت. که این از چی شهادت می‌دهد؟ از اون شهادت می‌دهد که امروز توجه دولت‌های ابرقدرت به منطقه ما به نهایت زیاد شده است که ما از این چون ما در بین شرق و غرب همچون پول همچون یک پیوندگر از زمان راه بزرگ ابریشم چون ما پیوندگری فرهنگ و تمدن ها بودیم حاضر هم ما همین وظیفه رسالتی خود را اجرا کرده ایستاده ایم. پرزیدنت کشور روسیه قید کردند که در روسیه 212,000 شهروندان آسیای مرکزی به تحصیل فرا گرفته شدند. از جمله از تاجیکستان زیاده از 30,000 شهروندان ما تحصیل کرده ایستادند. همین سال طریق مجازی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و پرزیدنت جمهوری روسیه تئاتر درامایی به نام مایاکوفسکی و مکتب مرکزی آموزش برای شاگردان بالالیاقت در ساختمان همین مرکز را همین سال افتتاح کردند که در سال 2027 همین ساختمانش به اتمام میرسد. این از چی شهادت می‌دهد که این از آن شهادت می‌دهد که امروز به معلومات به تحصیلات روسیه از طرف آسیای مرکزی به نهایت کلان است. مثلا دیگری که من باید قید کنم این مسئله امنیتی بود. چخیلی که به همگان معلوم است امروز دولت‌های آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان با افغانستان سرحدی طولانی دارد قریب 1400 کیلومتر و با ما معلوم است که پایگاه نظامی حربی 201 در تاجیکستان جایگیر کرده شده است که این کفیل ثبات و تنظیم و آرامی نه تنها در تاجیکستان بلکه در آسیای مرکزی می باشد. بغیر از این باید قید کرد که امروز بسیار وضع جهان به نهایت شدید و پرتلاطم گشته است. زیرا ما می‌بینیم که جنگ و مناقشات در بعضی منطقه‌های دنیا تا حال ادامه دارند. منطقه آسیای مرکزی به تمام جهان اثبات کرده ایستاده است که ما به یک دولت‌های به منطقه صلح و ثبات آرامی تبدیل گشته ایستادیم. مثلا سالهای اخیر 6 واخوری‌های سران دولت‌های آسیای مرکزی برگزار گشتند. روزهای نزدیک هفتمش در شهر تاشکند برگزار می شود. با ما معلوم است که 3 پرزیدنت‌های کشورهای آسیای مرکزی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، ازبکستان و جمهوری قرقیزستان در شهر خوجند اعلامیه درباره دوستی ابدی به امضا رسانید. این از آن شهادت می‌دهد که امروز صلح ثبات ما را از طرف تمام دولت‌ها و تشکیلات‌های بین‌الخلقی یعنی پذیرفته شد. بله. یعنی اثبات کرد که امروز ما به تمام جهان همچون دولت صلح آفر و صلح دوست نشان داده ایستاده‌ایم. و نهایت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در پیام خودشان از 28 دکبر سال 2024 قید کردند که تاجیکستان رشد و توسعه مناسبت‌های خود را با دولت‌های همسایه علل خصوص با دولت‌های آسیای مرکزی توسعه می‌بخشد و رشد و مناسبت‌های خود را با دولت‌های ادامه یکی از اولویت‌های خود می‌حسابد که این هم در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قید کرده شد و کنسپسی سیاسی خارجی جمهوری تاجیکستان از سال 2015 قید کرده شده است. بله این نکته بارها در پیام‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و دیگر سخنرانی‌هایشان در سطح بین‌المللی تاکید می‌یابد و یک نکته رو اینجا علاوه کردنی هستم که عموما در زمان صاحب استقلالی
ҷумҳурии тоҷикистон, ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар муносибат бо кишварҳои умуман хориҷӣ сиёсати дарҳои кушодро пеш гирифтааст, ки ин ҳам як омили рушди муносибатҳои дипломатӣ, рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ, рушди муносибатҳои фарҳангӣ ва дигар робитаҳое ҳастанд, ки дар ҳама соҳаҳо бояд ба роҳ монда шаванд. ва ниҳоят мегузарем ба рӯйдоди сеюм аз ҷумлаи ин рӯйдодҳои муҳими таърихие, ки дар пойтахти ватанамон шаҳри Душанбе баргузор шуданд. Ин ҳам бошад ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил. хуб, инҷо ҳам устод ба мо маълум аст аз воситаи ахбори омма, ки санадҳои муҳими ҳамкориҳо дар самтҳои гуногун миёни иттиҳоди давлатҳои мустақил ба имзо расиданд ва як рӯйдоди муҳим аз натиҷаи ин ҷаласа он буд, ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон барои хизматҳои шоёнашон дар самти рушди муносибатҳои тоҷикистон ва умуман иттиҳоди давлатҳои мустақил кишварҳои ин иттиҳод бо медали барои хизматҳо дар рушди ҳамкории башардӯстона сарфароз гардонида шуданд. ҳамоиши Осиёи Марказӣ ва Федератсияи Русия, ки дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, баъдан дар идомаи ҳамоиши мазкур ҷаласаи навбатии раисони ҷумҳуриҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил низ баргузор гардид ва воқеан мушаххасан агар атрофи созмони иттиҳоди давлатҳои мустақил суҳбат кунем, созмони мазкур дар минтақаи Осиёи Марказӣ ва умуман дар доираи кишварҳое, ки дар гузашта аъзои иттиҳоди шӯравӣ буданд ва баъди пош хӯрдани иттиҳоди шӯравӣ маҳз ягона созмоне дониста мешавад, ки муносибатҳои ана ҳамин кишварҳоро боз ҳам якҷоя кард. кишварҳои собиқ иттиҳоди шӯравиро албатта ва воқеан ин созмон ҳам барои дигар давлатҳое, ки дар гузашта ба иттиҳоди шӯравӣ аъзо буданд ва ҳамчунин барои ҷумҳурии Тоҷикистон низ яке аз созмонҳои муҳим дониста мешавад. Барои чӣ? Барои он ки баъди мустақил гардидани ҷумҳурии Тоҷикистон зарурати ҳамкориҳои дуҷониба ва бисёрҷонибии ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои дигарро тақозо мекард, ки дар доираи ҳамин масъала хоб 5 ҳавзаҳои муҳими сиёсати хориҷӣ муайян карда шуд ва ниҳоят аввалин ҳавза маҳз ҳамин ҳавзаи иттиҳоди давлатҳои мустақил дониста мешавад. хуб, аз ин ҷиҳат, аз дигар ҷиҳат воқеан қайд кардан мумкин аст, ки иттиҳоди давлатҳои мустақил ана ҳамон ягона риштаҳое, ки баъди пош хӯрдани иттиҳоди шӯравӣ ягона ана ҳамон риштаҳое, ки байни кишварҳоро муттаҳид мекард, якҷоя мекард, ҳамин риштаҳо аз байн рафта буданд ва маҳз боз дубора дар доираи ана ҳамин созмон ана ҳамон риштаҳо, ки муносибатҳо аз нав барқарор шуданд, муносибатҳои хо иқтисодӣ бошад, иҷтимоӣ, фарҳангӣ бошад, маҳз дар доираи ана ҳамин созмон боз ҳам мустаҳкам гардид. ва ҳамасола мо хуб медонем, ки ҷаласаҳои гуногуне сарони кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор мегардад ва ҷаласаи навбатӣ бисёр ҳам муҳим буд, аз он ҷиҳат, ки аз ҷаласаҳои пешина бисёр ҳам фарқ мекард, аз он ҷиҳат, ки масалан бо як сатҳи баланд, аз ҷониби дигар ҳамкориҳо боз ҳам мустаҳкамтар, боварӣ аз ҳама муҳим, ки муносибатҳое, ки дар ин ҷаласа ба роҳ монда шуданд, пайванди мустақим буданд, муносибатҳо нисбатан дар гузашта, дар қиёс дар гузашта агар нигоҳ кунем, воқеан муносибатҳои муҳим ва муносибатҳои гӯем ҳамаҷиҳата мустақим буданд. ва дар ҷаласаи мазкур бисёр масъалаҳо мавриди баррасӣ, мавриди муҳокима қарор гирифтанд ва ҳамагон хуб медонем, ки кишвари Осиёи Марказӣ ва дар доираи он давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил ягона масъалае, ки то ҳол ҳалли худашро наёфтааст, ин мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм аст. ва дар ҷаласаҳои гузаштаи ҳамин созмон низ масъалаи мазкур баррасӣ гардида буданд ва имрӯз ҳамон консепсия, ҳамон ҳамкорӣ ва ҳамон шартномаҳое, ки дар доираи ин созмон қабул шуда буданд, мушаххасан аз ҷиҳати ё ки аз теъдоди сол имрӯз ба охир расиданд ва зарурати боз ҳам ҳамкорӣ, барномаҳои наве, ки бар зидди зуҳуротҳои номаълум бояд
қабул карда мешуд, маҳз дар ҳамин ҷаласаи навбатӣ қабул карда шуданд. ва ба таври мисол мо гуфта метавонем ки барномаи ҳамкорӣ бар мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм барои солҳои 2026 ва 28 қабул карда шуданд ки ин бевосита ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақши онро бар зидди терроризм ва экстремизм дар сатҳи байналхалқӣ боз ҳам инкишоф медиҳад ва маҳз ҳамин муборизаи ҷумҳурии Тоҷикистон бар зидди ин зуҳуротҳои номатлуб дар сатҳи байналхалқӣ маҳз дар доираи ҳамин созмон бароҳ монда мешавад. ва илова бар ин боз дигар масъалаҳое ки дар ҷаласаи мазкур мавриди баррасӣ қарор гирифтанд, ин пеш аз ҳама масъалаҳои амнияти сарҳадӣ аст. ва дар қатори дигар масъалаҳо ҳамин масъалаи амнияти сарҳадӣ низ ба сифати масъалаҳои муҳим ва масъалаи ҳалталаб дониста мешавад ва дар доираи ҷаласаи мазкур махсус барномаи ҳамкорӣ низ дар ҳамин самт қабул гардид ки солҳои 2026 ва 2030-ро дар бар мегирад ва мушаххасан агар қайд кунем барномаи ҳамкории давлатҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил дар таҳкими амнияти сарҳадӣ дар сарҳадоти беруна барои солҳои 2026 ва 30-ро дар бар мегирем. ва ин масъала яъне масъалаи сарҳадоти давлатӣ бисёр ҳам масъалаи муташанниҷ дониста мешавад, барои он ки ҳамагон хуб медонем ки масъалаи сарҳадӣ ин пеш аз ҳама барои пойдор нигоҳ доштани ҳар як давлати истиқлолияташ ба омада меистад ва барои ҳамин масъалаи сарҳадӣ дар қатори масъалаҳои ҳаётан муҳими ҳар як давлат ҳисобида мешавад. ва қабули барномаи ҳамкории мазкур дар доираи ҷаласаи навбатии узви иттиҳоди давлатҳои мустақил имконият медиҳад ки масъалаҳо ва масъалаҳое ки мушкилотҳое ки дар доираи ҳамин масъала қарор мегиранд ҳалли худашона дар муддати бисёрам кӯтоҳ дарёфта бошанд. ва дар баробари ин боз дигар барномаҳо ва ҳамчунин консепсияҳо мавриди баррасӣ, мавриди муҳокима ва мавриди тасдиқ қарор гирифтанд ки мо дар баробари ин бояд қайд кунем ки консепсияи ҳамкориҳои низомӣ то соли 2030 махсусан дар ҳамин ҷаласа мавриди баррасӣ ва ҳамчунин тасдиқ қарор гирифтанд ва дар идома қайд гардид ки консепсияи мазкур ягон вақт бар зидди ягон манфиатҳои кишварҳои дигар нигаронда нашудааст, балки пеш аз ҳама барои ҳимояи манфиатҳои давлатҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил аст ва ин чиз бевосита барои таҳкими амният ва низоми сиёсӣ барои ҳам кишварҳои узви Осиёи марказӣ ва ҳамчунин иттиҳоди давлатҳои мустақил муҳим дониста мешавад. ва ғайр аз ин дар баробари ҳамин масъалаҳое ки баррасӣ гардиданд мақоми Тоҷикистон дар ҳамин узви яъне ҳамчун узвияти комилҳуқуқи иттиҳоди давлатҳои мустақил бисёрам назаррас аст. борҳо бо ташаббусҳои созанда, борҳо бо ташаббусҳои ҳаётан муҳиме ки барои ҳам узви кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва ҳам Осиёи марказӣ тааллуқ дорад, ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳодҳои муҳим пешниҳод карда буд ва чандин маротиба пешниҳодҳои ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ҳамин созмон қабул гардида ва барои ҳалли масъалаҳое ки ҳам дар доираи ва ҳам дар доираи муносибатҳои узви созмони мазкур ва Осиёи марказӣ қарор дорад, ҳалли худашона дарёфтагӣ буданд. ва ман фикр мекунам ки ҳамин созмон дар оянда низ барои боз ҳам муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаро ба роҳ мондани ҳам барои ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам барои дигар кишварҳои узви ин созмон бисёрам муфид аст. боз ҳам ташаббусҳои нав дар ин созмон ва дар ин ҷаласа қабул гардид ва созмони ҳамкории Шанхай ҳамчун созмони минтақавӣ ҳамчун иштирокаш ё ки додани мақоми нозир ба ҳамин созмони ҳамкории Шанхай дар назди иттиҳоди давлатҳои мустақил қабул карда шуд. ва ман фикр мекунам ки дар доираи ҳамин созмон боз ҳам муносибатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо дигар кишварҳои узви ин иттиҳод ин созмон боз ҳам густариш меёбад ва барои боло бурдани нақш, мақом ва ҷойгоҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналхалқӣ хизмат мекунад. бинандаҳои азиз, ин буд суҳбати мо дар барномаи инсоатаи мавзӯи рӯз ки ба се рӯйдоди муҳимӣ баргузор шуда дар пойтахти ватани азизамон шаҳри Душанбе чанд рӯз пеш бахшида шуд. ин ҳам бошад сафари давлатии президенти Федератсияи Русия ба ҷумҳурии Тоҷикистон, баргузории ҳамоиши
осиёи марказӣ Русия ва ҳамчунин ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил. ин рӯйдодҳо ва натиҷаҳои онро ба шумо шарҳи муфассал доданд устодони азиз Болтуев Самад Шарифович, профессори Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, Комилов Мирзо Комил, сиёсатшинос, устоди ҳамин донишгоҳ ва ҳамчунин Ҳошимов Фирӯз Ҷабборович, устоди донишкадаи иқтисоду савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. барои суҳбати хеле муфассал доираи мавзӯъҳои баррасишуда, суҳбати хеле возеҳу равшан ки боварии комил дорам ки аз натиҷаи он бинандаҳое ки суҳбати моро ҳамроҳӣ доштанд, барномаи моро ҳамроҳӣ доштанд, баҳраманд гардиданд, ба шумо изҳори сипос менамоям. Ташаккур. саломат бошед. хайр, бинандаҳои азизу арҷманд, то суҳбати тоза дар барномаи ояндаи мавзӯи рӯз. Сеҳатманду сарбаланд ва хуш бошед.